آزادی جگونه و فدیه چه دبه چه دبه زمان درێژ ئەوە کە هەر تم دکەوە سەرێ خودی خۆ زمان درێژی زمان درێژی زیە لێ تو کراسێ دروتی لێ نایە وكارو دوباره بكم مستن ڕەوشەمبیری ڕوحەکی تەعزیە لێ تو سەر دیرۆکێ مەسەلا دیرۆک هەموو دەرگوشا زارۆکە بەهێسرێ دایکێ تێلەقاندن مرن ژمریرە تەنێ بێدەنگیە لێ ji ساغارە گول و کەدەر و بێوەختیە بافتی من tiştek kesê hêvîdar weke rêwiyê rûniştiye dem çi qa derbas bibe jî riya wî kêm nabe جبر گو خیوی ناقده tiştekî din şeref ser şeref û haysiyetê şeref heta ne bi zibil nayfirotin germaya fediyê li rû dide der germaya fediyê فدیه رو ده li ser xwestekê têdî dibe mesela xwestekê li ser xwestekê tiştek min xwestekê ne li cih weke destê qirê jî ye girtina wî jî pisgirêke negirtina wî jî yani em pêş derin wek tiştînê ciwan der xwîna wan dir ew welat bi wî havî de herim yani îro Tirkiye mesela ev di sala de hemû kesê dimirin جوان ciwanin teherim ew wela yani ez kan بله li ser li avaya belkî va gotina bi li ser me Kurda pişkê li ser qetilkirina jina ev jî namusa bi kuştina jinê paqij bibe li ser hemû tişt bin êr bi hev re yek bi heval bin jin û mêr ne heval bin yek pîr e yek gopal e باش ما است افانا و کنگی و کی پرتوک به بردست خواندوانا از هین لسر دخبتم yani dahavi civakê de dahavi siyasetê de wek gotinek pêş gotinek yani ez amadeyî wek hayê pirtûkekê hemen min heye lê em hinkî gerek ez yekî wek te gilê binere şaşî maş şaşiyê ser ziman telvê derê sozda tê bike سر چاوا çünkü gelek li me gudarî dikin سر چاوا ew çê bibezê ji bo çapê hazir bikim bira îdena kes nevê serokê nivîskarê Kurd bi Tirkî diniya jî Kurdî pirtûkek min derkeve wazî ji bira we de ez bawerim ez niyeta me ez bi Kurdî binivîsim تمام مستت مادام گو
تل کردی و گریا دوار نویسکی ده از رژی بجم یعنی بلکی تماشاوان من نزن من بدهان جیا گوتی اساو که کمرا ما تمام ترکی نویسه لی بمره ترکی ناجی یعنی کیمانی بقاسی ما بکردی نه تنها هم بتشتی گود نویسه هیما و ایمگه و فلان بیوان یعنی هلوست و سکن و رابون رو نشتن استم قرار وید کم او تشتی کدن و تمام یدی چقاس انسان زده ما تماشا دکزن سوز دادم گوت چه تکاسر ملی من نه تنهش باوی امجی سوز یک دمی بخوازن نه تنه مثلا افوریزما بجن چیروک و رومانجی دمی پیشته از نل دجبرم دکارب یعنی انسان دکارب زمانه کدم بنویسه تشتكيدن اللي بكرديجي قد نبى وان برهمان herhalde يعني او نيتي اللي از فيا ناكم مثلا يعني بسكريك اللي از يرو بكردي ويا كده وهون جنابي وكيدنا فالي مدار دورام شمي بيرترف كد داي وان يرو خين كري لي من دیوی آویده سین خوبس شبوک از دست بیبک و رومانه کی دریج یا چیروکا یعنی اینکی اوانم بوان بوی بک آسته کی پشتی آوی دما مچی ببز اصلا ما سوانه جوان چیروک و رومانه زحمت ترن زحمت تری که مرک آنه حاکمیت هم مرده یعنی جبه کرتن بلکه حاکمیت ده کرتن للدنيا نرينا الدنيا او فكر بترهبه قلتنا هاي بلا كرت مركاني ويا تشيبك توب حاكميتها مردي بوي هاوي شيء اللي اما بداوي نافاروكا خدم معنا خد بواتاق راستي كورتري روماني جي تشيكتري يعني او راستوها ومسوكي يعني شخب برنامج زبار هندك ما دمامه 5 دقيقه ما معايا يعني ام قشي بدن سرها مثلا روبوسكي مثلا قشتي رجلات نافين و برهمين جنابته و بقشتي يعني بقشتي ام هلا صا بكن ها 5 دقيقه معايا والله هلا صا ام وان دمتي ده ام مرا خمجيني او ازبار وببر يعني الهمبر في هلوستا نفيسكار يازي هلوستا روشنبيد في شعب بكرتي مقابل ليه تشتكي واني هي والله هي ايرو نتني جواني جنازه وان تيفي دري لعنتي مرل جيانا خطيني يا مرل دينار الدنيا ايرو gerek ne dünya kuani bayan. Belki iro eğer günah kedi de şaristaniye de günah hebek ega günah ne ev civana çekiri. Belki eme mezin hak grimrin. Yani cana dibejim ev kesi niviskari de ver astavani de hevkarı çi nevisini bibeji vicdan de hareket yexe. Vicdan insana de hareket yexe. O adı da ev kesi roşenbir بهاوی پراتیکی نه اما دلی خودشی ببیجه اف جیوانی که ایرو جیانا خود 20 هین جیانا خود 20 سال دیه و ایک بوی سبب جی دستلاداری مزنه شارستانی رو ایک افراندیه gerek va insan ki roşenbiri çi bibêje xwazî şênê wan de ez bama belki wê çaxê belki havê dilê mirov çê dibe lê divê hawî de em di havê Kurda de ez dîsez jî dibêjim gerek baweriya Kurda bi Kurda be yani ev tiştekî çî ki heqûs çiqa astek yani awarte de derbas dibe jî lê Kurd tica bi pê intikamê bi tê pê toldaniyê analitik bin yani psikreka çik yani çareser bike psikreka rojlata navin iro alternatifek şve rojlata nav li mixabin bawer bike vallahi iro baasi ideolojiya baasiya a AKP veya a Kemalizmi eğer şivan gelare tişteki adalet tişteki bir vicdan yani de holex tabanya mini evji eskari bu biçe li mixabin tünne iro van tiştek heye evan ideoloji van fikri heye şi velatê rojlata navîn re nava alternatif kuştine o perçekirine o lê de emzane divê ideolojiya Kurda de o divê
پرسپکتیفا کردا ده باور به نگ از کردم از وک انسانه کی روشنبیر دینرم رونیاک ته هیه رونیک ته هیه لی از باورم پیش ده اویجی به و بفهم کرن و دنیای ویا بمیره گرک باوریا مبمه هیه دنیا شهرستانی ده مزوپوتامیا کردستانی ده شین بوی لور قتل بوی از باورم دی سوید وی مزوپوتامیا کردستانی ده و دیسه شین ببه بله باوریا مهو ساعتا خوش ما مستشخم هاتن داویا برنامه خواه و هر هفته ما گفتم امی پرتوک که بدن ناسین و وکی پیشنیازا خواندن اجبر که اف پرتوک من خواندیه پرتوک بناوه کوراره یا ابراهیم رونیزر نو درکتی جوشان لیسه چیروکه جدو باشا پیک تا چیروکی چیروکن کرتن و براسیج گلکی شیرینه یعنی یک جوان اگو شخه مقال کر گودوه یعنی بخواندن یک جوان اف چیروکن وکی پیشنیاز هر هفته هم پرتوکی که پیشنیاز کن یعنی پیشنیاز همونی وی هفته پرتوکا بناوه کوراره یا چیروکان کرت چیروکن کردی ابراهیم رونیزره وکی پیشنیاز کم گودف دم و درفت هب افوار خواندن و خواندمان قال کی جه حزب که اویک وادن جی کوارک کردی یعنی به هجمار خوی 23 سال خوی 80 درد که چروسک اوجی به هجمار یا چله سبات و آدار و آفریلیش قصاله 3 هجمار درد که چروسک دیسا نویسکار و هندسکار کرد رناسیان نویسیه یقین نویسی یقین ها نویسی و گرک ورگر هیا باسکر بویک راه پیوین هیا درباره تاسکوسکی آردین دیران نویسیه لسر بیرواریا استرانه که دل سوج آوی نبوی ناوی اوجی پیش نیازه ما بو جبو تماشاوان و خواندوان ما آوی هفته هاتن داویا برنامه خواه ام دیسه سپاسی آواده که جبو گون هاتن مامسته و بهیویاروژن خوشتر بهیویاروژن گشتر ده قادا ادبیات و هنر خودم بهتر پیش بکوه و می خاطر خوش تماشاوانی خواب خوازن بوتنک داوین ها بکرم کن و می برنامه بوتنک داوین سلام و ریش تمام نویسکاری ما وش تمام گل مره و من بجی شبو ویاوی دلسوزی خو پیشکشی واند کن ساو زور سپاس بو هاتنا و برای تماشاوان انهجا حتی هفته که دیتر ده برنامه لنسکته بمیوانه که دیتر بمینن دقشیه ده بمینن بهیوی و او هرس و رکیاگو من سری ده قال کر برا تجاری جدله و در نکوه نتنید آنویسکارک یا جروشن بیرکی ده برا جدله تکسی در نکوه لی او هفسنگی او دنگد و ورا پاراستن جبرگو هیویه و هیوی جی مخابن جی ایشه دزه و ایش چقاسی ام بیجن دبیرا میدی روکی ده زندی بمینه او قاسی بلکه امریل بر هندش نابگرن وکی کو من گوت حتی هفته که دیتر برنامه یک دنالی نسکته بمیوانه که دیتر بمین خوشیه ده تمام بمین خوش